Pok na kethoga. Hajawahi haribu. Anang'eyo ni gima owechore en gima otow. Mimi najua ni kitu mbaya ni mbaya, ni kitu ambayo imeoza. Hallelujah. Hallelujah. Tingwadi malo ne Yesu ratego. Inua mikono yako. Muskaba ni bati gimalo kuna ni jaber magatingi ya mararacha. Salimia jirani yako tu. Salimia jirani yako tu kwa upendo. Hallelujah. The best bed mic nani Martin. Hallelujah. Hallelujah. Chaka. We kano wiligi fulo gikimiti mona. Kano wiligi fulo gikimiti mona. Nobody malone Yesu ratego 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 ratego. We kano wiligi fulo gikimiti. Kano wiligi fulo gikimiti. Ukidiko vya boka. Ukidiko vya boka. Medio chomo te gracias.
Nyakwar koga chungura chunga. Mwana wa koga bado usipata kusimama tu hapa. Niko yaduonda gini kokedwa pake. Hii kitu kama hutaki kulisifu, Tinglueti malo nyadima morgi nyakwar koga. inua mikono yako juu. Wangapi wanafurahia na mwana wa koga? Jumadhare haleluya. Ramadhani haleluya. Put pake ipake nikech polo ne jimore bana kipako. Bado tutasifu kwa maana bingu ndio watu wafurahia tukisifu. Nyasaye gwedh nyakwar koga pudo duogo ka nikeche adwa puonjo wach moro manyachako gojoro kae to gichagi duogo. Mwana mbariki mwana wa koga kwa maana atapata kurudi hapa. Nataka nifundishe jambo nilianza jana na kisha watapata kurudi. Kapoka puonjo tadwa na ruake Christine Otieno Yesu nyale. Kabla nipate kufundisha nataka nikaribishe Christine Otieno. Yesu anaweza. Manyara Lois Ambaye mtu wa Lois owacho ni Yesu ololweny. anasema Yesu ameshinda vita. Kata pok ichulo rent, Hata kama hujalipa kodi, weluor Yesu oseloyo. usiogope, Yesu ameshinda. Kata nyocho riembi dalau, Hata ulifukuzwa nyumbani, weluor Yesu oselolweny. usiogope, Yesu ameshinda vita. Kata joma nyocho konyi oringo, Hata waliopata msaada kwako wametoroka, kik iluor Yesu oseloyo. usiogope, Yesu anaweza. An kako nyiga bende majower mawir, Ninaye binti wangu ambao wamepakwa mafuta kuimba, manyithindwa kod Christine Otieno gi Kefa Koga, ambaye ni watoto wetu Christine Otieno pamoja na Kefa Koga. jadi morwako nya Kenya. Wangapi wamkaribisha binti wa Kenya? Ni samore riti kama ol, Pengine na kusubiri mpaka nikachoke. kati serito miol kakiol no chunyi kik Hata ukisubiri umechoka, lakini usifadhaike moyo. pa Kenya. Pigia makofi mazuri binti wa Kenya. Wa Kenya Kenya. Binti wa Kenya. An kod wuoda miluongo n'Olum Meja. Ninaye mwanangu anaitwa Olum Meja. Olum ng'uto yugno Yesu bado timo chuma. Olum ndevu yake imemea, mkono wake ni chuma Yesu Kristo. Pame ni Olum. Mpigie makofi mazuri Olum. An kod nyara moro bende kama muol wang' winj kako pako iluongo ni Yvonne Frederick. Ninaye binti yangu amenyenyekea, napenda bila na sifa, anaitwa Yvonne Frederick. Mawa enowero ni ng'wone momiyo warwako law, ng'wone momiyo wachiemo, ng'wone momiyo wadak Nairobi, ng'wone momiyo watero nyithindo sikul. Anaimba neema imetosha, tunavaa vizuri, tunaishi mji wa Nairobi, tunapeleka watoto shuleni. Eka an kod nyara machielo bende ni ka wang' winj duonde. Na kisha ninaye binti yangu mwingine mmoja yuwapa, mtapata kusikia sauti lake. Eka wan gi soja miluongo ni kaka Chinese mano nyuol mana China. Ndiposa tunaye soja anaitwa kaka Chinese, alizaliwa kule nchi wa China. Annington to wuok e piny Bondo. Annington ni mkuu kule mji wa Bondo. Opako Nyasaye ni Yesu kende miting'o malo. Anamsifu Mungu, Yesu pekee anainuliwa juu. Yiena uru mondo arwak Yesu nyale ogo dhoge piny matin kaeto walau dhier wanawa. Nimruhusu nikaribishe binti moja kasifu wimbo moja, kisha tukimbiza ufukara. Kaeto kawuono wachomo msalaba tir. Na kisha leo tuelekea msalaba dairi. Pamna radha kirwako Christine Otieno Yesu nyale. Makofi mazuri, tukaribisha Christine Otieno. Mano pamo miyalo guje kumo kwalo gwene barasa. Adwaro pamo mar Yesu. Piga makofi mazuri ya Yesu Kristo. Arwako Yesu nyale nyingi Yesu. Nakaribisha Yesu Kristo. Yaroganda karibu.